Kubor Ketua Diocese Meja. Kasengkan thai Catholic Cathedral Parish Juwai kalau pelong yang seminar bersisingi menta kesingi ke aku sauterik naitung arjar akun riung Hasen Teresa's Cathedral Juwai. Ya kan ke seminar la ai dau Father Jude MSFS ubala grand shapang ki phang ki bakong san ban pen scam ya ke jingai ban pen klan ya ke jing im hakolong yeng long sem ban pen ai men sim ya ki kintai Catholic bakin nang shikri hok ya blai bat ya kabalang. Kani ke seminar ko lolong kalat ke koridor ki khot ke sengkan thai panung yo jing nang jing start bat jing etli ke jingan bat ban peteng ban long sakhi be im jung gospel haki long yeng long sem bat haki im lang salang. Hallelujah, may the Christ Jesus.